kwa ukuvi. President William Ruto ni waende ya kumaikithisia Kenya kana ukwati wa nthi ya Kenya nukuende ya kwa ilanga mbiange. Mubunge wa kilio bunge cha Makueni Susan Kiamba ni wenda makontrakta lame kunengwa milati ya silikali neneta ulawa waki wa nyumba siangala manini maikide ni manenga mawia andu alama umete isioni le milati isui kwa amanyiwa ni makule medhi wa mateku ki ya masomo mama savu kwa kilaki uwetika na masomo asuti momu ni medhi wa mayendeka na kundu kwa ikivadukanyo. Na bunge ya nthi ya Amerika ni ya ungamia ilovia ila inavadhiwa kuvitu kide itumike kuungamia maofisa ma polisi ma Kenya alama na tumewani silikali ya Kenya nthi ya Haiti kuondoa kutuma nyamuo. Muthia wa kiro cha mauvo kwa uliku mwendo wa saa 3 cia utuku nye nita wa Dorcas Mbai Wanyila ende ya kuithukisia County FM kini chocheni cha ivalo cia ukamba timu ambana ndikimaituma mauvo alama atunde muithukisia kukwetea mauvoa tiaseni muvea nundu wa kusakwa kamemeka County FM nikenda tukumanyithie ni kuendea utuku wa kwaila na withukisia museo wa ilungila si atialela mitamboni. Good night. Kigo cha mauvo kuma miongo kenda ndono 3 County FM cheni cha ivalo cia ukamba. Weni withi twewe na meama kusomea maundu ma witi yuni wavika nundu Jordan College of Technology thika yivo kundu okutemelela utuika u na kuyanisia ndoto yaku ndini wa School of Medical Health and Social Science nituvundi yasia perioperative theater technology, orthopedic and trauma medicine, medical engineering, certified nurse assistant kana caregiver, social laboratory technology, health records and information management, nutrition and dietetics, health service support, community health and development, community development management and social work, community health and HIV management, environmental management katiwa course ingebingi. Jordan College of Technology thika twina alimu mena utuika na meyumetio someria maundu ma uiti kimanisio kitu ke mwambana sivitali mbingi valama niwe matonya ukwata utuika na kwika practicals wasa ni wa mwei wa katatu mwaka uni uende kwika application tuma utumani kwisela kwa WhatsApp uandikite sitwa yaku grade yaku ya KCSE course na mutiani ula kwenda kwika nambani noti monza ile kenda imwetha ndatu noti monza ile kana noti monza ile itatu imwe kenda ingino wiki application kwisila kwa email ino admission@jordancollege.ac.ke kwa vombe angevika Jordan Towers Elimsenda kwa Mekruma Street Thika Town. Website ito ni www.jordancollege.ac.ke. Uya wanga inda ile takuwe kutuye kibya nitagwo urani ya maisha make na bwo nibotike ubalukia na vastangi mesi to twika nenda utumia ndeto nduku mekola utithia nundu we pastor we wakwatisia utinda kanisa ni kuma kwacha ba Monday mpaka wachumwa ndo ndungi weka na mali chokola kanisa noni pastor ngi unabe na shirika mbesa live yani yoka kanisa ni mukenge ya kindu.